Poštovani gledalci i ljubitelji basketa, dobili smo finalistu. Prvi nosioci opravdavaju sva očekivanja. Nomadi su u finalu. Sa nama momak iz Rasinskog okruga, Ćofi Prangija, koji vidjeli ste i sami kada je trebalo sa bacanja, kada je trebalo za dva. On je pogađao. Ćofi, čestitke. Naviko si s bratom Lućanom, aj malo i ja da te ispitam. Prvi nosioci od skoro s ekipom, prošle nedelje treći u Kraljevu, sad u finalu na pragu prvog mesta. Kakvi su utisci u ovoj ekipi? Pa utisci su fenomenalni, iskreno, baš sam se oduševio, odlični su momci, jer prvi put igramo zajedno, nijedan trening nemamo, upoznali se danas i odlični su momci i mislim da to izgleda i na terenu isto dobro. Kako ti se čini turnir do sada? Fenomenalno, kao i uvek, i drago mi je što sam opet ovdje i što sam opet u finalu i vidjet ćemo šta će biti. Čekamo finalistu pa da vidimo. Gledamo polufinale, imaš neke očekivanja, nešto koga hteti, koga ne? Nema. Nek pobedi bolje. Čeka, gleda nas brat Luća s Kalemegdana, imaš nešto da mu kažeš, ti si mu njegov dobar prijatelj. Samo ovo. Tri prsta, ćao brate. Lućo, čuo si tvog prijatelja Filipa Jovanovića, Nomadi su u finalu. A nas, ljubitelji basketa, očekuje drugo polufinale. Kako smo Filip i ja rekli, jedno i još jače i još uzbudljivije. Igraće Novkol u 23 osvajači prve stanice protiv Malo Mi, Vulkan Gym, osvajači prošlog završnog turnira BG lige.